Hichaqa munaskullakana kilanaka. Humana karsani pjerismawa akarumanja, anatat asipjamaya, uñakip oñaniwa akasuma libro de Isaías. Isaías libro kuna iman suma hakawinakata yachisto. Takeniro kaugnina katija tatiyo arkaltana ukawanakaparo. A ver, humanakaj akarumana asiniptate libro de Santa Biblia. Kun hamatek Isaías haljapaja pescatunca pescani. Et akapastitunca mayani. Ukaluganati wasanaka uñakip pañani. Hiwasanakasti, wakisiwa, imañasa. Aka arunakapja, chuy manakasaro. A ver, kuna toqiti wasanakar arjait oistane. A ver, humanakaja, ukatay pitra lupikipa parakitawa. A ver, uñakip tañani, akamsiwa, tatituna suma kamachi arunakapaja. Ukamarakiwa la cajatra miskisa uka arunakaja, haniwa nayan ukaruja, chusaki han kuna lurasaja kutkaniti. Gracias, Señor, gloria a Dios. Hanu kasti kuntej nayak munta ukwa luri. Kunteja nayak siskta ukwa pokaraki. Siwa tatito narunakapaj. Gracias, Señor, gloria a Dios. Chiakpachans munaskuyakana kilanaka. Kunteji wasanakaj astana, kunteji wasanakaj chiakpachansa, paltan ukanakaja. Pokasiwa, porque tatituja ukama muni. Haniwa tatituja chiakpachansa ina alakaki akarunaka puña ki pasaja. Ukamaruki chaqayaña wakiskiti, sino es que hakayaña wakisisti wasanakaro. Ukatki masanayasa yataqañaniwa sarnaqasiña hakasiña kun hamatej tatituj alhaykis akarunaka paroja ukamarjam. Porque kunateja lakasat miskeja ukaja pokasini usija ya que panakaja ni ukamparan yatkaraktantej. Ya que panakaja paist asikiriki alja astan yatiraktan. Hani ukanaka utjaña paquita, sino es que hiwasanakan utjaña pawa, che kapa astaña. Porque tatituru ukawa chima paro utayas, ukawa kis, ukawa gusti. Kun jamás a ver humaja, para las majo maroch no ve, si ganuk esposo marsa, che kapa aru para las macaja, hupak kusisis pawa, wali hupaja, yakpachansa altus tortas pawa. Ukama ukatuk ambiwa santatitu sak munat kuyakana kilanaka. Ukata signo, ukama nakiwa la cajata misk uka aruna caja, hani unayan ukaroja, usaki han kuna lurasa kutkaneti. Kuntejis tanja ukaj pokasiniwa, yukasti chakpachanse kato karakiñaniwa, yukamar jamarakiwa yataqañani hakasiña. Ukaroja saskaki uno, hanu kasti kuntej nayaja muntra, uka luri, kunteja nayajisja, uka pokaraki. Entonces wasanakaja kunteja alstan tatituroja, uka pokañaroja, wakisiwa, durañazo. Porque wasanakaja kunapachetej paltana, tatituro hiwasak saljatan, tatitun takipansatan, no ve, tatituro aljaitanja, y hasta hiwasak chiqapa alsuñasarua ya tu campo casiñapa. Ukanakaw tatitu, ukanakata kusisini. Hanu kamakaneja, anu kusiskaniti. Sinus ki tatitu rochyak pachansa, maizarus apanukasnaja, ukamas pawa. Ukanakata akaruman humanakaro, munat kuyakana kilanaka, arjaitanitma, lup ikipaña akarunakata. Sumpuni lup ikipañani, sapa urjama, sapa pachjama. Porque hay veces tatito churisto tiempo, pachanak churisto pero iguasa hanyak tanteja, hakayaña uka pachanaka, ni uka pachanaksa. Si no es que iguasa nakaroja, churasaja, ya unhat añan. Por lo menos hay veces na ukana campi mauquita, ya pat aponiñan, ¿no? Nayaroj arjaitu, kaunina que teja, arjaitu kita tatito makasin ya tektan ukana karoja, arjaistu. Hay veces inaskano. Hay veces tiempo campi utaskistu porque tatito se no ve. Kun jamateja patunka pusini pachi churisto tatito. Kumaru nayaru. Ukatay veces inakio ampars komhat asija kasistan. Ukaratupi akatatitun aruna kapha asinyasa, unyakip anyasa, ukatra lup ikipañas. Yu kamar kamayo sanak hakasiñaru yatejañani y pojañarusa tukurakiñani.
yukana kampiwa tatituroja wali kusistanyani munat kuyakana kilanaka sasina akarumana ukama arjait arima ichak akaruna karusti tatitoja hacha bendicionaya warjata